vacation and fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna be. Halo, siang bro. Aduh. Baga barang. Baiklah biasa. Mar, udah paling rupa nak biasa biasanya kan mana ceria-ceria tuh, kita perlu pada galau. Itu lah kan. Kita lagi stres kok dengan kita pemuda. Yang itu kita sebenarnya susun tapi konsep Natal untuk tapi pemuda wilayah Mampang 2. Tapi itu kita lihat tukang pemuda itu ternyata banyak sekali masalah juga ya. Kita bingung mau gambarkan bagaimana tentang tukang pemuda, sedangkan masalah-masalah yang ada di belakang mengikuti tukang Natal ini. Tahun lalu saja tukang di selebrasi Pasca tahun 2018, tukang nggak bisa maksimal. Kita juga bingung untuk Natal ini kita harus tampilkan seperti apa untuk menjadi maksimal, apalagi untuk tukang penatua pemuda. Jadi Pak, maksudnya supaya itu pelayanan boleh mendapat yang bagus dalam gitu. Iya sih. Dan paling maksimal Kang. Memang sih bro, dalam pelayanan Dang, kalau mana buat pelayanan yang besar dan maksimal itu bagus. Tapi kalau DP tujuan hanya untuk dilihat orang, toh, itu pelayanannya tidak ada apa-apanya dibandingkan pelayanan yang walaupun cuma kecil, tapi nggak lakukan dengan sungguh-sungguh. Toh. Malah itu pelayanan lebih memuliakan dan membanggakan Tuhan. Gitu Dang. Jadi kalau mana melayani, bagusnya lihat kembali lagi di hati Bang. Kita mau pesan minum dulu. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you. Chasing it tonight, doubts are running round her head. He's waiting, hides behind a cigarette. Heart is beating loud and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you. Someday at Christmas, men won't be boys, playing with bombs like kids play with toys. One warm December, our hearts will see a world where men are free. Oh, someday at Christmas, there'll be no wars when we have learned what Christmas is for. When we have found what life's really worth, there'll
When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly my heart you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me Bro bang, tadi kau ada tidur. Bro, Nah enak atau masih bangun bang ada tidur ada plannya sekali. iya. Tahu nggak? Kita tadi dapat inspirasi sedikit. Kalau emang pelayannya, ternyata kan pelayan itu bukan sebanyak apa yang orang lihat atau sehebat apa yang nyatu orang. Betul betul. Tapi sekecil apapun orang pelayannya atau sebanyak apapun komentar negatif orang, ya itu kan melakukan itu dia lakukan jadi orang pelayanan itu. Nggak perlu orang lihat, nggak perlu sehebat apapun itu. Dan yang paling penting itu accept your life and let it shine. Kita bangga dong bro, Nana boleh mengerti apa yang kita bilang tadi. DP inti, Nana tetap semangat dong untuk melayani Tuhan. Oke? Oke. love won't let me Action. 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 Iya. Action. Oke, pukul. Oke, penak tolak dulu, penak tolak dulu. Ya oke, mulai pergi. Cut. Oke, lempar tas. Action. Action. Gas. Oke. Tangan kan biar tangan kiri yang main. Sepeda pakai ada baca gitu kan. Rolling. Action. Tahu. Oke. Dah, angka angin. Oke. Tahu jauh. Mana? Mau tahu apa ponta kan? Action. Halo, selamat siang bro. Ulang. Action. Halo, siang bro. Bagus sekali kan. Hei bro, gitu jangan sama siang. Oh iya udah. Bagaimana? Janda, kak, kayaknya langsung tadi. Action. Orang sama receh kok ini. Tuhan. Jangan lupa galau-galau kan ini siapa? Kartu kawannya ada telepon. Gimana barang?
Ya tuh pakai kalau di belakang. Emang menjawab. Solusi yang Action. Saya Eka. Saya juga. Ulang, ulang, ulang. Tetap semangat melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke? Oke. Mantap.